Ol-Kalou. Gloria TV, mwihoko wa rũciũ. Gloria TV, mwihoko wa rũciũ.
Thank you.
ciayo nicio igũthurana atĩ mũgĩkwendete ndia ta maraya nĩgĩotwe maraya wetwe mĩrangi-inĩ tũrĩ wa cukuru ona rĩrĩa ndatunyirwo rũthigari nĩ mweri mũgima na ndirĩ ndaikirio ihigo na nĩ kĩhĩĩ tumeingia kama nyumba okeke ne durano kirare kirare yetirare ke durano ya kama huu disipio modo ne aga na fast born sabu dakla mimi nilikuja huku last week na nikakuja nikatembea Ol-Kalou. Na ile kitu ilinihuzunisha sana ni kwa sababu nilisikia kwamba nyinyi mlitukana. Ati jamaa kule Sugoi amewaita nini? Wao mnamulipa ama mtamulipa? Nataka wali yuko ajue watu wa area hii ya Ol-Kalou kwamba kama hata ukileta ndege kutoka kwa kiongozi wetu Kalonzo Musyoka. Hi cousins! Ile sherehe kwa Ukambani saa hii hata ni kubwa kuliko hii.
raturera uri kuria guothe uri thiini wa bururi wa Kenya na makiria yothe thiini wa thi citu na tugicokia ngatho cia mwanya makiria na no gukuririkania ati muthenya wa muthi ukima muthenya wa mwanya makiria kuri aikari yothe Ol-Kalou kuria magukoragwo magicagura mumbunge na gukinyiria mathaini maya ciharite wega thaa 2 itigitie ndagika o 8 ni kuga ati riu already muhotani ni tonekete indi ona thengia kamiti ria rugamirire ithurano guku bururi ni IBC
Kuria TV